Bertenang ya Busi, bertenang. Adik katruk hati. Adik katruk pelepih hati bertenang. Kau Busi. dilepih lembing kau Busi yo. Busi Pegah bertenang. pegah pegah tak Bertenang. kucang. Abang, bek lagi ya, abang tutup, adik duduk jatuh. Ini pungu ke. Hana nanti wan bukan Nandro asli sona. Hanan udah pun Nandro asli, Hanan udah tanya. Pergi lah hanjit letak DM. Lepas dah nak kirim VT koknya, hanjit dong DM le drone. Hana lu buka DM karena jangan cari orang ko yung booti. Abu nu bilang wewe abu nu binyo abu nu bije booti. Nedingai le abu. Lah tolong kirim DM drone ibarat pelanggaran, beberapa pelanggaran komunitas. Juga. Pergi drone hina. Pun merajah drone pak DM pelanggaran. Oh, okay. Biasa yang peraturan. Ci belum pernah ciri-ciri urung le urung kena dah telepon urung Aceh ni buat komuniti Aceh buat menasah lu telepon. Menasah lu telepon buat komuniti Aceh lu telepon. Ci mah urung. Mahal lu jak buat menasah gede buat menasah urung Aceh pengah li timuran pakai lu hana toto. Aku nak jak aku pegah video le tiga. Apabila pun le awak menasah ku terapai like. Nah itu iso busi. Busi nak kue moyang-moyang. Anglia busi. Ciri-ciri Cik Wan adalah urut raya panjang hitam mameh. Alinya ada gege mameh. Alinya koknya kan badan gegak lah kekar benar. Ken Hana ciri-ciri yang draw kepegahnya ken Hana. Abang, bek lagi ya, abang tutup, adik duduk jatuh.